Lelo ni chagu ikiria udhukumini wa wikia NND nilobile na betu kithiwe ni mbunge ni siatomi waundu bailete mbunge ya kaunti ya Masaku kwesela kwanza masi mwanya ni kwithiwa isi ya kwaba kupi udhukumi wa kila wabisa wa serikali na kuikiria ni wa dhukuma waundu bailete kwena na MCA wa Mutitu ni Johana Munyao kini kuikiria ilobia ile badhito kuete maendeyo ni siatomi waundu bailete ebindane yuni wakulia NND maikete kile kusesengwa na kuatia siasa na bandu bake masisi udhukumi wa kila mutongoi Dan. MCA wa Mutitu Johana Munyao ndanaandike mauvoni waelesekana tambunge mena kianda cha kuisha undu maofisa meke ona me serikali me udhukuma na juni metha maithukuma na mukwa bakuvi nekenda kujithia ni mathukumithilo vila sio betu kitho ni mbunge ne asia netuna ina maofficers ma county kuma kila department mogete ku defend budget na nekana teleanwe be budget ya the last financial year yekiata na netoni absorption rate kana tumekuwa mbeza wa inthe muno departments mbingi lakini tuenda kwazia nono netona munengie mbesa na tuile kwenda tulaime weta mbunge kwitha nitheti ukwamya maundu ma account na nicho gitumi ona kaolo na ibo tunaizie tuyamba kuwekana na wo nundu ni kanate focus tuoka twetungia ni aba na twatupitukithia budget tuenda kwazia etina wa kupitukithia budget kila department ni ya ilo submit quarterly reports after every 3 months ni maile kukaba mbunge maka submit methe meyumbanĩtie together tuima require ba moke matunenge utalo wa the first 3 months kana miezi 3 ya mbe ya budget twa manenga mekiata miezi lengi 3 ya thela mukoka ba mukatutabya mwikiata na kiune aziati kindu tiumbisha na yolwacho nundu usune wea witu na netwa ile uthukuma na nyuzu ila twa muvetia mwe committee aba kana mukasa meet ya reports isu nikanona yo serikali ithukume tete ukula nyama kulo ziba ikendo ketha kiende twitha na time binge muno cia ukuna siasa lakini maendeleo matepo wavindani yu ni wenda ateti maikaende na uthosia siasa cia chama na kwao yukwamba uthingila uthukumi wa NND tienda unene ya maendeleo ti kuthoewa chama tuketha tuithosia ciama cionthe 2027 ndelengi ni kukobwa mutongo yula wanyuviwe ne andu ono kunengete ndaiya ni ukula kwa ndaiya ona ku onenge ndai Yesu na te ikulania wea eka siasa Daniel Munkela Mutongo TV kuva kauntini ya Masaku.